Ndagusuhuje kandi ndagushimiye ko wahisemo gukurikira Bomba 250 nanone. Inkuru nziza ituruka mu burasirazuba bwo hagati nuko umutwe wa Hamas wemeye gahunda ya Perezida Donald Trump wo kwamburwa intwaro no kurangiza intambara muri Gaza. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yemeje ko icyiswe akanama k'amahoro kageze ku bwumvikane n'umutwe wa Hamas kuri gahunda yo kuwambura intwaro. Umuyobozi umwe mu mutwe wa Hamas nawe yemereye ibitangazamakuru ko uyu mutwe wemeye gushyira intwaro hasi ndetse ko baza gushyira itangazo ribyemeza hanze. Leta ya Isirayeli nta kiratangaza kuri ubwo bwumvikane bw'ako kanama k'amahoro, the Board of Peace, ndetse n'ibyatangajwe na Perezida Donald Trump. Ako kanama k'amahoro katangaje ko uyu mwanzuro wagezweho nyuma y'ibiganiro bikomeye byari bimaze iminsi bihuza umutwe wa Hamas n'ako kanama k'amahoro kayobowe na Perezida Trump, kandi ngo bikaba byarabaye mu bwumvikane no kwizerana ku buryo bizeye ko ibyo bumvikanye bizashyirwa mu bikorwa byose. Umugambi nyirizina w'aka kanama ni ukwambura intwaro umutwe wa Hamas burundu, gucyura ingabo za Isirayeli ziri muri Gaza no kongera kuyubaka bushyashya. Aya masezerano aje nyuma y'amezi menshi y'ibiganiro byatangijwe na Perezida Donald Trump. Bikaba ari inshuro ya mbere umutwe wa Hamas ugeze ku bwumvikane n'ako kanama k'amahoro na gahunda nshya gafitiye uwahoze ari umujyi wa Gaza. Mu byo bumvikanyeho harimo kwegeranya no kubika intwaro zikomeye umutwe wa Hamas wari usigaranye, bigahagarirwa n'ubuyobozi bwa Palestine ya Mahmoud Abbas, hanyuma bamara kuzegeranya bagashaka aho bazibika muri Palestina. N'ubundi kwemera gushyira intwaro hasi no kuzitanga ngo zibikwe mu biganza bitari ibya Hamas ngo ni intambwe ikomeye yatewe muri ibi biganiro, kuko aricyo cyamye kibuze aya masezerano y'agahenge gutanga umusaruro ufatika, kubera ko Hamas itashakaga gushyira intwaro zayo hasi. Uyu mwanzuro wa Hamas ushobora kuba mwiza ku baturage b'abasivile bo muri Gaza wagezweho nyuma y'uko umutwe wa Hamas umaze iminsi mike yishyizeho ubuyobozi bushya buhagarariwe na Khalil al-Hayya. Ngo icyatumaga ibi biganiro bitagera ku musaruro nuko uruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Isirayeli rwashakaga ko intwaro Hamas yari ifite zagombaga gushyirwa mu maboko y'igisirikare cya Isirayeli, ariko Hamas nayo yakomezaga gutsimbarara ku gushaka ahandi hashyirwa izo ntwaro hatari mu maboko y'igisirikare cya Isirayeli. Ari nabyo byaje gutuma bahuriza ku mwanzuro w'uko zibikwa n'ubuyobozi bwa Palestine ya Mahmoud Abbas. Amakuru yavuye mu buyobozi bwa Hamas avuga ko bemeye gushyira intwaro zabo hasi kuko aribwo buryo bwonyine bwashobokaga kugira ngo ibikorwa by'ubutabazi bibashe kugera ku basivile bagera kuri miliyoni 2 babayeho mu buzima bukomeye muri Gaza. Haracyari kare kuba umuntu yamenya niba ko ku bwumvikane buzatanga umusaruro, ariko bigenze neza impande zombi zigakora ibyo ziyemeje, yaba ari intambwe ya mbere ifatika iganisha ku kurangiza intambara imaze imyaka 3 ishegesha uwahoze ari umujyi wa Gaza. Ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye abaturage ba Palestina bagaragaje ko batitaye ku bikubiye mu masezerano, ahubwo ko bashishikajwe no kuba yatanga umusaruro, intambara igahagarara burundu, imiryango yatatanijwe n'intambara ikongera guhura n'ubuzima busanzwe bukagaruka nyuma y'imyaka 3 yo kubuzwa amahoro n'intambara hagati ya Isirayeli na Hamas. Iyi ntambara yatangiye ku itariki 7 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2013, ikaba yarahitanye ubuzima bw'abaturage bagera ku 75,000 mu mujyi wa Gaza, biganjemo abagore n'abana. Abanyepalestine kandi bavuga ko batizeye ko impande za Hamas na Isirayeli zizubahiriza aya masezerano, kuko ngo inshuro nyinshi hagiye habaho ibiganiro bikagera no ku masezerano, ariko impande zombi zikananirwa kuyashyira mu bikorwa zigasubira mu mirwano. Impamvu abasivile bo muri Gaza na West Bank batagirira icyizere umutwe wa Hamas na Isirayeli nuko izi impande zombi ziziranye cyane, kuko mbere yo gutangira kurwana zarakoranye zigamije kuburizamo inkundura zo kurema Palestine y'igihugu kimwe. Mu 1973 umugabo witwaga Ahmed Yassin yashinze umuryango yavugaga ko ari uw'ubutabazi witwa Mujama al-Islamiya muri Gaza, ndetse Leta ya Isirayeli yawufashije mu buryo bw'amafaranga, intwaro n'imyitozo kugira ngo witambike gahunda zo kurema Palestine imwe yigenga. Umutwe wa Hamas wagenderaga ku gitekerezo cyo gushaka ko Palestina iba mu buyobozi bushingiye kuri Islamu cyangwa se bwubakiye ku bitekerezo bya Islamu bugendera ku mategeko ya Kisilamu. Muri gahunda zo kurema igihugu kigenga cyitwa Palestina, umutwe wa Hamas na Isirayeli bamye bitambika harimo n'iza Palestina Liberation Organization cyangwa se PLO ya Yasser Arafat.
mu 1978 mu kwigumura kw'abanyepalestine kwiswe The First Intifada cyane cyane muri Gaza. Mujama al-Islamiya yahinduye izina yitwa Hamas, ihita itangira no guhangana n'igisirikare cya Isirayeli cyari gisanzwe kiyifasha. Hamas iba umwanzi ukomeye na Isirayeli kuva uwo munsi kugeza n'ubu. Nubwo aya masezerano ahagarariwe na Perezida Trump yatanga umusaruro amahoro akagaruka muri Gaza, ntabwo ikibazo cy'abanyepalestine na Isirayeli cyaba kirangiye. Habaho imyaka y'ituze, ariko mu myaka iri imbere ntihazabura kubaho kongera gukozanyaho mu gihe Isirayeli izakomeza gufata ubutaka bw'abanyepalestina ku ngufu. Abahanga muri politike bemeza ko icyazana amahoro arambye ari ugushyiraho imipaka ihoraho igabanya Isirayeli na Palestina, ubundi leta zombi zikubahirana ubusugire mu buryo buhoraho. Kuba kandi leta ya Isirayeli nta kiratangaza ku mwanzuro w'aka kanama k'amahoro ka Perezida Donald Trump biteye impungenge, ariko nanone hari icyizere kuko Trump yatangaje uyu mwanzuro nyuma yo guhura na Minisitiri w'Intebe wa Isirayeli Benjamin Netanyahu, kandi bombi bemeje ko ibiganiro bagiranye byagenze neza bikanatanga umusaruro. Icyumvikana, nubwo yaba ari amahoro y'igihe gito, ariko gahunda za Perezida Donald Trump bigenze neza zigatanga umusaruro, Hamas igashyira intwaro hasi zikabikwa, byibuze abasivile bo muri Gaza bashobora kongera kubona amahoro, ubuzima bugakomeza, bikazamara wenda imyaka runaka, hakongera kubaho inkundura z'abanyepalestina bashaka gushyiraho igihugu cyabo kimwe cyigenga, kandi badashaka ko ubuzima bwabo buzakomeza kugenzurwa n'igihugu cya Isirayeli. Icyumvikana cyatanga amahoro ni uko habaho ibihugu bibiri, Isirayeli ikaba igihugu gifite ubusugire bwacyo, ariko na Palestina ikaba igihugu gifite ubusugire bwacyo, kubera ko Palestina ubu ni igihugu gifite abaturage bari hejuru ya miliyoni 15, baba ari muri Gaza, West Bank ndetse na diaspora hirya no hino ku isi. Ntabwo ushobora gufata abantu miliyoni 15 bahoze bafite ubutaka bwabo, bafite igihugu batuyeho, igihugu cyamye gituweho n'abasekuruza babo, ngo uvuge ko bazakomeza kubaho badafite amahoro, hanyuma wumve ko wowe uzakomeza kugira amahoro, bakwihorere ubuzima bukomeze bizaguma uko nguko. Izi mbaraga za Perezida Donald Trump ndetse n'icyo yise akanama k'amahoro, The Board of Peace, zishobora gutanga umusaruro, hakabaho amahoro y'imyaka runaka muri Gaza, ariko mu gihe ubugenzuzi bwa Isirayeli ku baturage b'abanyepalestina butagabanutse ngo bagire ubwisanzure, bagire ubwigenge ku butaka n'imitungo yabo, ntabwo amahoro azaba harambye. Bishobora kuzamara imyaka runaka bimeze neza, ariko ntabwo byazatanga igisubizo cy'ubuzima bwose. Ndagushimiye kuba wahisemo gukurikira Bomba 250. Ibiganiro byacu wabikunze wabisangiza abandi, ukanakora subscribe kuri Bomba 250, tukajya tubana mu buzima bwa buri munsi. Njye nitwa Matare. Imana y'u Rwanda ikomeze ibane nawe.